أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe wowɓe yebde men e Fouta Pilis, on calminama, on jurama, on beltanama e darde mon e golle mon. yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah jaɓanen korkaji men bi jaahi rasulu sallllahu alayhi wa sallam. on jarama e partage de ɓe, on jarama e foof e tawno hay ɗum ne koye golle moƴƴe jeeya, tawno ko haalate oɗo haalaka so haala Allah e nelaɗum sallllahu alayhi wa sallam. wadde so tawi a waɗi ɗum partage koye hunde jarde wadde partage. yo Allah hokken baraji comiɗi hindi. kadi en gari hande yewtude yewtere men korka, yewtere men wattore 11 e Fouta Pilis. kadi en gari haalde kadi e jamiroje nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗe yamirtuno ciyaɓe Allah kadi e nder lewru korka. enen kala hen ganduɗa hadise أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. أبي هريرة حبري حديث ويوند gorko goto meeɗi arde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. waɗo wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam: mi halkima. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi: ko hemma? holko woni? kanko gorko o wi: komi gonduɗo e joom suudam e nder lewru korka e ñalawma korka. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi: tastatiu tu'tiqu raqaba? wimo: mati aɗa wawi rimɗinde jiyaɗo, kono aɗa jogimo kalfuɗa ndimɗina ɗum. qala la. kanko gorko o wi: ala. qala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wimo kadi: fa hal tastatiu an tasuma shahrayni mutatabi'ain? wimo: mate aɗa wawi horde lebbi ɗiɗi dewdirɗe? kanko gorko o wi: la, ala wawa kadi. qala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi: fa hal tastatiu an tut'ima 60 miskina? mate aɗa wawi ñamminde 60 miskin? kanko gorko wi: qala la, wi ala. qala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi: ijlis, jooɗo. kanko gorko o jooɗi. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وعرق المكتب الضخم. صلى الله عليه وسلم يو جوري صلى الله عليه وسلم أدنى تشتل بنغال ها هيوي تمروج تتمور. صلى الله عليه وسلم يخذ هذا فتصدق به. صلى الله عليه وسلم مدح تتم تشتل ويمسكد. قال كانكو غوركو وي: على أفقر منا. وإن صلى الله عليه وسلم ماذا سكتوا لكم أرض وازد مبو. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نلاله صلى الله عليه وسلم جليها نيجم تشل جلت. قال نلاله صلى الله عليه وسلم يمبو: أطعمه عيالك. نلاله صلى الله عليه وسلم يمبو سك تتدم بسما يم قلما. فيا أيها العبد، إهما أن جعل الله، احذر كل الحذر من انتهاك حرمة نهار رمضان بالوقوع في الجماع. إهما أن جعل الله رينتو سيكدي حرم نيالو مكورك
sekrude ɗum hollum wondude e joom suudu maɗa, wondude e joom galle maɗa, an debbo yo an gorko o boni kala yo rento e ngal ɗo e ɗum ɗo sabu ko sekdi horum lewru korka. لأنه هلاك وهو أعظم المفطرات وأشدها. sababunde ɗum wondide joom suudu maɗa walla wondide joom galle maɗa ya fam ɗum ko halkare, kadi ko hunde ɓurde mawnude e geɗe taƴoje korka, kadi kañum ɓuri hen sattude, kadi ɓuri wonde bakkat mawɗo kala taƴoje korka. والجماع هو أشد انتهاك للصوم. ko kañum kadi ganda wondide joom suudu maɗa kañum ɓuri mawnude e ciyegol hurma lewru korka. fantabih li nafsika rahimakallah. ya ganda ya rento ndena hoore maɗa Allah renma. إذا جامعت زوجتك في نهار رمضان عمدا بدون عذر فإن عليك كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك يجب عليك صوم شهرين متتابعين. فإن لم تستطع الصوم شهرين متتابعين وجب عليك أن تطعم 60 مسكينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بذلك. an neɗɗo korowo so tawi a wondi e joom suudu maɗa e nder lewru korka, aɗa amdi aɗa teyi wona kadi gantu, ya pam waɗɗima e maɗa rimɗinde jiyaɗo mbo kalfunoɗa ndimɗina ɗum. so tawi a ala waɗɗima maɗa ganduɗa horde lebbi ɗiɗi deggodirɗi, so tawi ɗum a hattanani waɗɗima e maɗa ñamminde 60 miskino. sababu ni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri ɗum. وإذا كانت المرأة مطاوعة بدون عذر فإن عليها أيضا الكفارة كالرجل. so tawi kadi gorko o ne noddire joom suudu mum e ardi yoɓe wondude ne debbo o kadi jaɓi ɗoftimbo e ɗum wona ina sali ko alda e gantu, kadi fam an debbo o e hoore mum waɗɗi mama annene hono ko waɗɗi ko gorko o woni rimɗinde jiyaɗo walla horde lebbi ɗiɗi. so tawi o wawa rimɗinde jiyaɗo ala jiyaɗo ko wara lebbi ɗiɗi deggodiri, so tawi ɗum hattinani ñammina 60 miskin. wa yajibu alayka ayyuha الرجل وأيتها المرأة ممن حصل منهم الجماع في نهار رمضان بدون عذر أن تتوبا إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم بانتهاك نهار رمضان بالجماع. an neɗɗo gorko yo e debbo o onon ganduɗa heeɓi mon wondude e nder lewru korka, ko alda ganduɗa heeɓi mon wondude e nder lewru korka ko alda e gantu, ganduɗa waɗɗimi mon de tuubde oɗo bakkat mawɗo mo mbaɗɗon e sekde hurum ñalawma korka. waɗɗima mon tuubde oɗo bakkat mawɗo mo mbaɗɗon e sekde ñalawma hurum ñalawma korka. عليكما أيها الرجل والمرأة الذي جامع في نهار رمضان بدون عذر أن تصوم يوما مكانه قضاء. ganduɗa waɗɗi e ma kadi horde an debbo e gorko o ganduɗa wonduɓe e nder lewru korka ko alda e gantu, waɗɗi mon yobde ñalawma ganduɗa lomtinde on ñalawma kafara, kadi horde ñalawma on lomtinde ñalawma on woni place on ñalawma. لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع وصم يوما مكانه. يا هور ñalawma صلى الله عليه وسلم yoni ɗo hor ñalawma mak nokku oɗo nokku oɗon ñalawma mbo bonnuno mbo tañno. وعليكم التوبة إلى الله. احذر أيها المسلم من الإفطار في نهار رمضان بدون عذر، لأن ذلك ذنب عظيم كبيرة من الكبائر الذنوب. an neɗɗo juulo ya rento e tajje ñalawma korka ko alda e gantu, sabu ɗum ko bakkat mawɗo
ko bakkat mawɗo ni jeeyaɗo e bakkutuji mawɗi ɗi kabairi zunub. وقد قال البخاري ويذكر أن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وبه قال ابن مسعود. غندا أبي هريرة وهاري كدي حبراما قال البخاري إن غندا أبي هريرة kadi ɗum kadi ɓe ƴettidi men nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe fof mbi wonde kala on taƴƴo ñalawma korka ko alda ganda en gantu wona rafi wona haydara ko ombo amdi ombo tawi ya famde hayso tawi a hoori aduna o fo ha gasi ya fam yonata on ñalawma mbo tañuɗa e lewru korka hayso tawi a tawi hoori noon aduna o fo ha gasi ya fam yonani on ganduɗa ñalawma mbo taƴƴa e korka. حبريدهم كدي حالدهم كدي كنوني ابن مسعود وقال سعيد ابن مسيب والشعبي قالوا دا وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه كدي يا ابن يلاوم لمتو بلاس نكو يا يلاوم كن يا فام كدي نلا صلى الله عليه وسلم ما ستوي أمدي ما أتجي لورو كورك يا فام حسنا هوري أدنى أوها غسي yonata on ñalawma timmata on ñalawma da wonata hono on ñalawma. انتبه أيها الرجل والمرأة من الجماع في نهار رمضان بدون عذر وكذلك لا يكون الجماع قريبا من طلوع الفجر بحيث يطلع الفجر وأنت تجامع زوجتك. غندا an neddo o kadi jaado Allah o ndentuda wonde jom suudu maada e nder lewru korko kadi ndentuda kadi wiide ar wonde jom suudu maɗa taw fajiri ina seeko aɗa andi fajiri ina ɓadi seekade seeɗa tan mbiya wonde jom suudu maɗa e sagade fajiri ƴellitto ya an ndentuɗa ɗum kula Allah kula ɗum nde tawno ɗum ganduɗa kadi ina wawi hoto ɗon parata taw fajiri seekima waɗi nden korka ma sellata so tawi ɗon aɗa amdi. kadi nela sallallahu alaihi wasallam lamno wiiri ni tan ganduɗa fala yarfus kono wonde joom suudu mon sangade korɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala uhilla lakum laylata as-sami rafath kadi Allah subhanahu wa ta'ala dagni ganduɗa wonde joom suudu maɗa jamma waɗi so tawi hanti ha weeti hanti nangu ganduɗa kala dendagal taƴoje wonde joom wonde sohnaɓe maɗa e dendagal ko intade korka ndentuɗa yo Allah fewden yo Allah timminani korkaji men yo Allah nawmen e wadde moƴƴereji yo Allah enen denirten baraji korka men ha korkaji ɗi mbawa timmude jam. Allah okke baraji coɓiɗi hendi Allah kadi newna men Allah kadi waɗa men e ɓeni rimɗinteɓe e jeygol. en gari kadi hande ko ɗum wonno yewtere men kala ko moƴƴi hen ko timmi hen ko fewi hen koto Allah subhanahu wa ta'ala kala hen ko manki ko ganduɗa ko jiyada Allah korowo o jiyada Allah kaalowo kala ko manki o jiyada Allah kaalowo يا ودي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بعد سيد إن شاء الله تعالى ما كيف يبزل قال لي جوم كان كوني إن شاء الله نجوكم قال لي أبني بارتازي وفوف إن شاء الله قال من جام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.